Izložbena postavka obuhvata 27 reprodukcija Lubardinog legata spomen parku Kragujevački oktobar, dok originalni radovi po izričitom zahtjevu umjetnika nikada nijesu iznešeni iz muzeja 21. oktobar. Zanimljivo je da većina radova, tačnije 26, iako se mogu posmatrati kao zasebna dijela, predstavljaju svoje vrsne skice i rješenja za najznačajniji i najveći 27. rad pod nazivom Dosta krvi, dosta ubijanja. Umjetnikovo asocijativno i apstraktno viđenje te istorijske tragedije u osnovi je humanističko i antirantno, istakao je Milosav Milatović, kustos u javnoj ustanovi Muzeja i galerije Nikšić, koji je otvorio izložbu. U ciklusu Kragujevac 1941. dominantna su tri motiva. Nacistički vojnik sa šljemom, monstruozno ratničko biće, odnosno neman rata i strijeljani. Slika Dosta krvi, dosta ubijanja, finale Lubardinog dvogodišnjeg rada na ciklusu. Rađena je lakom i kazeinom na lesonitu. Svojim čistim industrijskim bojama razlikuje se od ranijih Lubardinih dijela s antifašističkom tematikom. Dominiraju crvena i tamno-siva boja nanešene tako da formiraju reljefnu strukturu. Sa lijeve strane prepoznajemo šljemove, vojnike sjedinjene u ubilačku mašinu, sa desne iznad tijela strijeljanih uzdiže se tajanstveno biće koje im se suprotstavlja. Ispruženom rukom i raširenom šakom, koja je bijeli otisak Lubardine šake, čini gest koji poručuje dosta. Petar Lubarda bio je zatočenik logora u Austriji kada je čuo za tragediju u Kragujevcu. Nagomilanu, oformljenu logorsku svijest predstavio je svedenom kolorističkom skalom i neponovljivom dramatičnom linijom, prikazujući grozote rata, razaranja, patnju i tragičnu povezanost života i smrti. Radovi iz ciklusa Kragujevac 1941. referišu da ne postoji mjesto na kome je tišina glasnija od šumarica. Sve ovo pred nama su slike preživjelog, koštana srž umjetničkog shvatanja opstajanja u životu. Borba za sopstveno preživljavanje čovjeka je nešto sasvim drugo od biološke borbe za opstanak. Čovjek preživi, tako mi se čini po Lubardi, samo ako svojim životom proslavi sve one koji nijesu preživjeli. On može živi samo ako one koji nijesu živi oživi svojom stvaralačkom imaginacijom i tako njihovu žrtvu učini življom i od svog vlastitog života. To je on pokušao sa oživljavanjem kosovske žrtve, sa oživljavanjem Vučijeg dola, sa oživljavanjem stradanja u Kragujevcu. Dakle, jednako od oživljavanja žrtve cara do oživljavanja žrtve nevinog djeteta. Iako je fizički preživio i bio u njemačkom logoru, i Lubarda je u Kragujevcu strijeljan kao čovjek. Lubarda, izraziti ekspresionista, tvorac snažnih kompozicija epskih razmjera, bio je učenik vrsnog crtača i pedagoga Nikšićanina Ilije Šabajića. Iako udaljeni generacijski u likovnom izrazu bili su bliski. Povezuje ih rodna Crna Gora, surova i veličanstvena ljepota njenih planina i žitelja. On je bio i đak Nikšićke gimnazije, ovdje je i maturirao 1925. godine, imao prvu izložbu slika, portreta i pejzaža i bio odmah zapažen kao izvanredan talenat. Inače je u Nikšiću živio u ulici Novaka Ramova broj 12 kod svoga rođaka Jovana Lubarde, koji je također bio profesor Nikšićke gimnazije. Umjetnost Petra Lubarda je vizionarska. Ona je autentični izraz svakog vremena, svake kulture i civilizacije. Istakao je u ime porodice i fondacije Petar Lubarda slikar Đuro Lubarda. Pa ako je umjetnost stanje duha, odnosno složen duhovni, psihički proces balansiranja potencijala ličnosti, onda je i umjetničko djelo Petra Lubarde fenomen nalik na pun životni san. Ta i taka fenomenalnost ga posebno izdvaja. U ciklusu Kragujevac 1941. sublimirane su najbolji radovi iz posljednje faze Lubardinog stvaralaštva. Postavka posvećena istorijskoj tragediji, stradanju građana Kragujevca, pred poštovaocima likovne umjetnosti u Nikšiću bit će do 15. marta.